Thang ni phai kebar ni phuluni APHLC aro tumpen phuluni Digital News Forum sai hemalong phirang ke mai kangni. La sohut Karbinglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Long Hangalong Tamsi phuluni APHLC dunmai phuatuma bi tumpen BJP long chipa udunpu ki pache thanga puthak ahok kali. Phirang ke mai kangni ponang kok athige kedam thang ni phai sir kebar ni CM Dr. Tuliram Long Hangalong Tamsi phuluni APHLC dunmai phuatum abi tumpen BJP long chipa ogdun pu kipache thang aputha BJP long chipa ogdun tangka laksi kewan puke ahogalam kali pusi pachini pong lahailam BJP song bongsi munit chingrum po APHLC men en pen tuliram long dampo poisa chuhang dampo lahai ke BJP pan ki palu i dam pusi APHLC tumpen jongpong lasingle tum phuloni APHLC pen ke inutna ta damabangavik Phuloni APHLC pen ke non ke wangji APHLC phan ke pahai dunje phan si bor i bom na pen pahai pon vekji jer kathar long si dodun thipji pusi ningje ponno lasama tangka ke kuti sita kinang sotlo BJP nang pa dunje phan ke lasi hala kuti sia hut ningkon dundele kupusi lak isi vet nang ki pia hut ke dunpo lasi poisa joini penitum ni bangche jordon de pusi klarda galam pachini ponno hala dakke dili tuafan amen alis pe ni gidu puke pupe tema seda ne tuafan ki jong dam labang so laman chok seda ne non draw asor rara tu mangai ni tuafan si bhari problem ki wang juyo jena tu get dum ji pute na tu mala son pute pusi ni tu mangai chak nu tak sini tu pinga da media long ba na ate na tu ma na long jume na tu khai pa afan ke ra e long bi fan ke chirai tu na tu si ke ja lidar tu na tu nyong sila son klem ro pute ni tu ra tu me ku son no Langsung sini tu, mati nili panah menang tu bangdu, piklo. Asal langsung si cang ni aja ini sini tu kini ada media lo, apa media pinang kau. Asal dah pun ni konstituensi kan cenglong, lah konstituensi ingkor trok. Is best pen stamina nili tu, nanti tu ham tu nili lo, tapi tu pun ni konstituensi nili vice president pen. Naina tu ningori, lake bang pa curai lam. Lake bang pa curai lam binong lake li tu panang karbu dunji. La pen tu mana pulang mendunji, la persona fancy alang itu nasu akal ke klan. La pen itu nak pulmi pen ke inut IPSLC dah dak pengin ju bok abang dah abela. La pen itu masih dak cukup tip, la pen itu masih dak kai ke dari tu ngecek agam mana lah mena munit, ani tu konstituensian ke itu cukup tip. La sini itu munit ke dak pulmi pen ke nom nuki dah make, ini tu orang tu masuk dak pen kilogram lo. La pen la persona ke klan macam mana kita klan nama malu kita. Tapi konstituensi itu dah buli, tapi lagi klaim waktu kita ni lapusan munit adalah klaim ke. APHLC phuloni aro pe nabang ke dari presiden lo, alang dari vice president lo, punya daya lo, lapen ke finance secretary Yurding lo, alang dari ke secretary lo. Lapen nili tuma komiti bang ke non puan sitame nili tum thirtip. Pato we sitame nili tum how ladak center part kroro. How ladak bang pharo hini amulok cetong pensin itu meeting tak bulan. Kalau dah non kebangji MLA election kosong sih kecepa haji. Kalau soal parman sih itu ke cingwai. Kalau dah itu koloni konstituensi ni kosong sih, la koloni konstituensi rope nama ni kosong sih BJP along join. Kosong sih rarpan kepamang hu along bangke nong bangke kebang lok lo. People rumah kalau dah non APHLC Karbiang Long, angkan pila penen NC Hill West Karbiang Long, labang sok kantang ke teglong aposi, rada pan fisike pamang guja pan si lapusona sai ke klan. Lasi laso saya bangkel itu PSLC penahin nilitung puluni konstituensi aro pena bangke condemn lo, masona nong bangke nang istame klaim kriket nanti. Athema poloma ahok healam bangke rada pan pamang hunang. Phuloni pendir chuna rongpi Karbinglong live